Кийинки сабагыбыз countries and nationalities деген темада болмокчу балдар. Өлкөлөр жана улуттар. Кисилер азыр экрандан бир топ өлкөлөрдүн сүрөттөрүн, желектеринин сүрөттөрүн көрүп турасыңар, балдар. К дегенде Кыргызстандан баштайбыз. Кыргызстан бул өлкөнүн аты, биринчи өлкөнүн атын алалы. Кыргызстан. Кыргызстан. Улуттун аты Кыргыз. Кыргыз. Where are you from? деген суроого I'm from Kyrgyzstan. I'm Kyrgyz деп жооп беребиз. Where are you? Where are you from? Where are you from? I'm from Kyrgyzstan. I'm Kyrgyz. Экинчи желегибиз кайсы өлкөнүкү деп ойлойсуңар? Германия. Germany. Germany. Улуттун аты German. German. Where is he from? Where is he from? He's from Germany. He's from Germany. He's from Germany. He's German. He's German. Ал Германиядан. Ал немец. Экинчиси улут болот да, түшүнүп атасыңар. He's from Germany. Ал Германиядан. He's German. Ал немец. Үчүнчү желекти карап көрөлү да, ушундай суроо берип көрөбүз. Үчүнчү желекти кайсы өлкөнүкү деп ойлойсуңар? Италия. So, Italy. Italy. Улуттун аты Italian. Italian. Where is he from? He's from Italy. He's Italian. He's from Italy. He's Italian. Андан кийинки желекти карап көрөлү. Бул кайсы өлкөнүкү? Япония. So, Япония англисче Japan деп аталат. Japan. Улутту болсо Japanese. Japanese. Акыркы сөздөрдүн акыркы тамгаларына көңүл буруп коелу. Japanese. Japan, Japanese. Where is he from? He's from Japan. He's Japanese. Кийинки өлкөбүз Польша. Польша. So, Польша англисче Poland. Poland. Улутту болсо Polish. Polish. Where is she from? She's from Poland. She's Polish. She's from Poland. She's Polish. Аягында башкача бүтүп атат, Polish. Кийинки өлкөбүз кайсы өлкөнүн желеги деп ойлойсуңар? Бул Канаданыкы. Канада англисче Canada. Canada. Улутту болсо Canadian. Canadian. Where is he from? He's from Canada. He's Canadian. He's from Canada. He's Canadian. Кийинки желекти карап көрөлү. Мына желекти карап көргүлө. Бул Улуу Британияныкы. Улуу Британиянын желеги Great Britain. Great Britain. Ал жакта жашаган улуттарды биз British. British. Where are you from? I'm from Great Britain.
I'm British. Мен Улуу Британиялыкмын. Мен британецмин. Андан кийинки желегибиз кайсы өлкөнүкү деп ойлойсуңар? Баарыбыз жакшы билген Россияныкы. Russia. Russia. Улут Russian. Russian. Where is he from? He's from Russia. He's Russian. He's from Russia. He's Russian. Андан кийинки желекке көңүл бурабыз. Бул бизге эң жакын турган Кытай мамлекетиники. Кытайды англисче кантип айтабыз? China. China. Улут Chinese. Chinese. Японияныкына окшоп турат, Chinese. Where is she from? She's from China. She's Chinese. Андан кийинки кызыл желекке келебиз. Бул башынан. Бул Турциянын желеги. Турция англисче Turkey. Деп айтылат. Улут Turkish. Turkish. Where are they from? They are from Turkey. They are Turkish. They are from Turkey. They are Turkish. Алар Турциядан, алар түрктөр. Кийинки желекти карайлы. Бул Испания мамлекетинин желеги. Испаниянын англисче Spain. Spain. Улут болсо Spanish. Spanish. Where is she from? She's from Spain. She's Spanish. She's from Spain. She's Spanish. Сүрөттөгү силер көрүп турган акыркы желек кайсы өлкөнүкү деп ойлойсуңар? Америка Кошмо Штаттарыныкы. Бул жагынан жазып кой. The United States of America. The United States of America. Of America. Абдан узун болот аталышы. Муну кыскача кантип коебуз? USA. The United States of America. USA. Бул өлкөнүн аталышы. Ал эми улут болсо American. American. Where are they from? They are from the USA. They are American. They are Americans. Алар кайдан? Алар Америка Кошмо Штаттарынан. Булар америкалыктар. Ушуну менен бүгүнкү Countries and Nationalities деген темабыз жыйынтыкталды балдар.